kan program clear tu te hin zavain chi bai ule tuntruma hian COVID-19 medical operational team MOT kan ti le INPR department trang kopina an buat sai COVID chungchang soi ho na chawngana kan mang ho le don ani a tun program ta na moderator tura ruat kania ke hi Dr. Chawnglungmuana Indian Medical Association IMA honorary secretary nilai mek kani tuntum kan programa kan panelist te in mersia tina kan mang masa anga kabul bera thu hi Dr. Zorengpuii ani hi Zoram Medical College COVID Task Force an member poimo tak ani tinama hi ENT specialist ani bok ani adot lemi hi Dr. Chawngthanchhunga ani hi Chief Medical Officer Aizawl West ni mek ani tin Mizoram Government Doctors Association President nilai ani bok ani adot lemi hi Dr. Zohmingthanga ani Civil Hospital Aizawl hian tuna Deputy Medical Superintendent ani meka tin chuba ka chuan Indian Medical Association hian Vice President nilai ani bok ani apia berami so Dr. Lalrintluanga ani hi Medical Operational Team MOT kan tia member ni mek ani tin Trinity Hospital son director nilai mek ani tuntuma kan programa hian kan ho tu tena an ngai poimo chi sang te karon soi ho dona chungzinga kan ngai poimo zuala chu mi pui te ta na in kai hruaina he hrileng chungchanga in kai hruaina a short form point kan soi fowa in lo hre fo to mai theya SOP kan ti mai standard operating procedure kan ti in kai hruaina chi sang chungchang mi pui te ta na hriat tur chungchang te karon soi dona chu ba ka chuan kan hospital abik takin civil hospital tele private hospital lampangina harsanan to tele mi pui te ta na an hriat tur poimo nia kan ngai te karon soi ho bok doni chuan hama saberin Dr. Chawngthanchhunga puchunga zona kan zon masanga hemi zona timela sarkarina guidelines asiam te engatan tenge ni atangkaina engatan tenge man ani te chi sang khang kha han khai khom nang deuh hlat khan han soi masa selatin angai poimo zualai te pokha ron soi nga sela ama ilo somang pu moderator kalome SOP kanan ti hian tun lai chon SOP han ti te RT-PCR test ti te isolation quarantine ti te hi mizo tonga kan mang tamai ma alom rualin kan ngai to mizo tonga hi chuanin kai hruaina ti mai hi adik oma chu aya chiang deuh zo kan soi du chuan ata tol emo a khai dia ta ti dan tur in zirtina in hrilna ti ta ila thawme chu SOP chunita chu SOP chon tumlian de mai pathum aneya chu mizo tong hen triple R kan ti veringota pakhatna chuan ti dan rual khai anne ngaya apan hi le na chuan ti dan rin tlak anne ngaya apathum le na chuan ra chhuat tha anne angaya ni chu atum lian de pathum ania tin hemi nei atum rual hian he kan kai hruaina hianin ti sual le ti dik lo laka aveng ngal bok ani ti taila thome chu mai chu lani lova I kan bible kan huang khan in ma mal som na le an chia kalo kada ania tiang khan ti sual le ti dik lo hi kan nei chuan hei hi kan ma engani kha mal som na le an chia ang ve tho ani kan ti sual le kan ti dik lo hi kha kai hruaina dan khan min khemlet hei ani tila kha apoimo pakhat na anita apoimo na dang le a chuanin he kai hruaina hi kan te fung ani te fung bul thut ti taila a thaome e thil re ngai hian ei tun lai khovela I engani kha quality improvement ti te kan han soya heng zong hi tu Mizoram kan la danai chuan quality tur hian he SOP kan ti mai kai hruaina baseline han thleng tur hian na hi kan thok chho ve choni chumi zo kha baseline hati mela kha te fung bul thut SOP kan ti kai hruaina kan thlen nuwa hian achung lama kan kaldon khan quality improvement hi lo lu chawani ti te kha han soi ta deuh duai la a thawme chuan chu ba ga hei
sarkari na aduan all samte nia kan ngai kai khoi na aduan official duty hour aron ti ringot thasik lai le ni pui lai ati danglam hei po hi kan zom lei thei lo chuang ngal maya SOP hi zom alo har ni ngei tura ngai taila tin standard operating procedure kan ti kai khoi na hi egen kha persia le media le persia dan ang tuta nget tur ani lova ti danglam thei lo ani lova enge ni kha chhur pui mu khiat anga von tlat chi po ni lova atula ni chuan pai then emo atula aptan pai then po khan he ta kan ti ra chhuat tha kha ati danglam tur ani lova tin kan bel ani chuan ara chhuwa kha atha jok tur ani chu kan SOP dinhmuna karon soi zoi thei chuni ta sela achi rang kha chu nakina amal marin la chip le zokila atha ome hawain kan soi seng ri lo tura ngai taila chuan pu moderator kan soi zok age hei hi I tuna karon soi ang khan mani area lo SOP wa soi vak hi a harsa a I kan ti tur pon lo COVID testing SOP tlem hi kan Thailand du a oma chu kan soi ngal zung tura ngai taila mi Mizorama an lo lu hian home quarantine turan ni chuan I flight an local emo vaireng te an lo lu khulama bil vaireng te laman lo lu khwan home quarantine turan ni chuan rat kan test ani home quarantine tur le pay quarantine tur ho hi chuan alo lu na zong khat kan test tolowa driver le handyman kan test bok ani tin facility quarantine om hi ni sari atanga ni sobin kara athar ber ang khan kan tesa contact tracing primary high risk hi ni sari atanga ni riata RT-PCR in kan tesa tin visitor local claim ni thume mon ni nga velek cham tur ho hi RAgT in antigen in kan test tin na thoka omerator a ho lo lu ta hi an om na mun an thlen nuwa test hun pa nga ya kan test le tin chu mai chu la ni lova covid care center kan da te hi ani som na antibody kan test le chuan an la positive se chuan ni som palina ni som pariat na kan test chole ni khatiang ang case kha mon fo ta hen kan nei to chu wang chuan ZMC a kan thon phei ani tuna hian sarkar order angin mani du na hmuna test an du amani du dan in the test thei to mani du thua test na deng thua ma hola kan hong to chu kan function mek to SOP a om si lova keima hian restriction siam lo thei lovin kalo om ta chu restriction ka siam na san chu primary high risk contact te hian hei quarantine om an du lova an lo tlan tha min test ro an tia test mai kha an du thina ni kha kan lo dang char chu tiang ni lo anga ni ka phaya jin tur tiang reng te sikol nau pangte mani khwa ho tur tiang te kha ho zong kha chu khulai khon kan test reng to ni antigen test hian ti kha karon soi zoi ni chu kalom na to ke testing chungchang iron soi hong taboka Dr. Zoreng kan zot dua ZMC lampang so kanin test na hmunpuih berania tuna hian sarkar hian antinan SOP chu anei nge ngai kai hroina khala khan thren khathianin rapid antigen test antia a negative RT-PCR positive le sia ti te PCR negative rapid antigen test RAT kan ti positive le sia ti te khatiang ko khanin confusion in riat chian lo zo na hi an nei fu mea chumi ko chuan tuna kan in kai hroina nei testing chungchang hian ZMC lampang kan ti na berani wang khan a thatpo kem I tin puitia in hriat non kha trolin ka ria kan kalphung solaya kan no in test da na kha minan hri theila lo modang po moderator kalome ZMC bi ka hian in ENT OPD area so testing nan kan hmanga to na hian chuan ZMC a chuan in tuna hin chuan in RT-PCR chau kan tia chu man choin pakhat tan cheng sang hi zanga in ni tin a test theya
tin timing hi kan nei ve test hun hi zing dar ko atanga dar som pakhat in kara sample kan la a kan lak mana cha ama khanin zing dar ko atanga dar bi kan tia ma se sample te alo tam ta ka khanin hemi line list kan tia kha covid lab submit tur kan siam ta thina kha sample atam hianin a thleng ha theilowa chuwang chuanin I result emergency case tam takalo oma kha nga khanin a sample kha covid lab lamina an lo ran ma theina khanin a timing kha kan ti tuna hianin I dar ko tanga dar som pakhata kan thlak ta chuanin I atlang puin solaya sonin hi zin turte tin damlo na thila phaya kal ngai tele mani in ring helte adu apiang tan te so cho aron ti theya ama khanin antigen kha rapid antigen test kha kan ti phota abikin students hostel le I school lu to te tan ma se an tamta ka wang le I solaya RT-PCR sample lak to an tamta ka wang khanin rapid antigen bi kha zo kan ti top to a amai ro chu emergency case local antinan khosignate I khu kan ti te khangoi ro kha chu emergency in rapid antigen test so ton thing kan la ti thowa RT-PCR bi ka kharin ei testing chu testing kit chu kan thowa za hi a result hi an effect lowa RT-PCR bi ka hianin za somsari hi a positivity le a specificity rate ani ta za som thuma khanin negative na chance om ve thoni ma se symptomatic case antinan khosik kan ti te khatia nga khan lo positive lo ma se anat na kha incubation period kan tia khami rate te kha nom ta khami a khanin I kan le in ring health phone so in RT-PCR po kha kan repeat le tho ani takchu pujo nei pathologist ani boka khamilai khan han soibel du ine mo antinan I COVID standard kan lo mu na he ba khi testing kan na nei lo ni chona langa chulai chuan engting nge I lo hmuh pal kan test nei hian lo hmuh pal ate kha tuna bizoreng na ron soidana kha chuan enga mo chu om ngei tura ngai ani ta chumi konga chuan engting nge hmalak da ne mo tuna kan neyang hi ti that da ne mo amo a thato kem ting zong mi puita na han thil bel an soibel tur ne am ti tuna COVID-19 virus zukmu chu dan hi a tricky ti mai tenga buai thlak ve em mai chu kan ngai thlak tang khan khol kan nei hian za amu chuak thailo mu chua lo chang ani ti kha chiang reng mai ani Mizoram ale mun rang po chuti lai chon test chi ni kan nei hi Mizoram kan man lar le khovel poina man lar apom WHO poina pom ngei Mizoram po kan manga tin aman ruwa te po ZMC a thei to patra khovela standard instrument te kan mangani chuan poimo ta em chu sample kan lak hun lai damlo atanga sample kami swab test kan lak hun kha poimo em mai ni when hand rikai thei din mura ding tai la nak tu ka swab sample kan lak chon positive na chance atlem le chuwang chon doctor ten nisari atanga ni soma tun guideline thara hem inkara hian la ila emo ani lo chon khosike mo rokna emo khu emo thoha emo khalai covid symptom kan ti mai covid nana ron lan chu lai khan virus si rok bor vela tamber wangin chulai chon lai la mu chu all antita ani chon adang le chu hemi antigen test kan ti mai chon virus core amu chu ka core tam tak anei kha angaya chuan mu chua lo na chance kha om vele theya tin adang le chu PCR kan ti zo hi chon virus chunga achi bulpui achi fang te kha juk mu chua ka chu khol khan antipung waka PCR a chon virus mu chua theina asang em ani chin chu ti lai chon virus kan khami sample kan lak laya kan storage iti mai teng voina la taila kar ni nu te kan test chuan virus is also hian a disintegrate kan ti a ke dar ve theya chunga chon hmu lo pal theina om ve boka aba ka chuan technical thila hian thil tam tak chu lo om theinangin hemi te pani hi arin tla ani chuan pakhata hmu lo pakhata hmu ani chuan positive anga kan ngai tin clinical condition ina azir bok chuan
anh po kha diagnosis a covalent ala pomri ani ti kha an re chengal ma se rat negative RAT negative ma se PCR positive ka thei te reng mai ti kha chu mi puiten kan ria da trying ka ria hlauhawm le mai Dr. Lorin kha kan zo bel ju puchu khan ron soya khan in ardeng thoma ein test utan in test thei ti kha notification kan lo hmuh among guidelines sang deuh po khan Trinity Hospital te khan in test thei turang khan I thu chu kha min ka ria kha tu na hen kan dinhmun khamia omjia chu tu na hianin min ring hel tan po hianin in test na tur hi ala boi thak angrang phian mea chu tu na po puchunga ron soeng kha ardeng thoma po chu kan dinhmun ania hospital pan tu te tan te khanin achan chu tu na hospital hi pujona possible lampang ni kina kan la soi kayanga hospital tan authority tan chuan an hospital setting a covid anom pal kha hlome me ni achan chu awa kal na chin kha in close down do thawte khanga ya missing human resource kan ti athok tu te po how tak thil tam tak mani chu wang chuan pularin po khan khalai khan Trinity Hospital a khan enge student sarkar hlak na hian aronin test thei rengem tuna kan din hunenge sarkar eng tinge chu tiang chuan guidelines samo kai hroina asiam ti kha min ril zau thengem pu mo de ka lo me sarkar chuan athu chuang khan Senate Hospital le BN Hospital le Ebenezer le Keini milo phalchak na le kha chalo tu chuak to amaro chu hemi testing chung cha han kan soi tong khan thil ti tur tam taka oma India dan ICMR guidelines ang hian kan test apiang te hi official test a chon SRF kan ti generate vek nga ya coming generation mei po khan ni lawa a test la tu te hi training pack that te hin ngai ni tu na hian sarkar hian man la SOP hin lo ti chuak tra pin kan ringa le kan lab technician te po training te po pack kan ni to kha khan tun ka chhote chuan official kan test thei kha chu arin oma ama chu khata khan keni private hospital la sanot te po ka soi sak thoi ka ringa hemi public ina testing tur ngo ta min lo chim na tura deal kha kan ni lo ni hemi kan ti ve thei kan deal na chan hi kan dam lo solai kan enkawl mek ta le OPD lo enkawl tur ta le kan staff te himna na deal kan ni ma sabar phot mai ni achan chu hospital hi hotspot kan ni theya dam lo kal khom na ni ya khata khan ke mani en ven nan hian dam lo en tir tu ta le dam lo kan an mi tu ta te si poi mo em ni tu na po incident om ve nual to in thianga kha chu kan lo soi lo lok nga testing chung char hami PCR positive le RAT positive chung char han kan soi du chu a sample collection technique hi a poi mo em ni antia tu na RAT te po private pon lo nei ru kan anomang ina te po en hol ru nomang ma sa hami nasal swab kan lak te an hol thok thuk to kem pizora hin soi fe thai zo nga khalai kha a viral concentration san lai ber heta nan thunga wa hol khen that te hanga em ni khatiang khan chu kan soyang khan kan technical staff to poi training an pe a tu na hian kha poi mo em a chuan private hospital ho chuan in threwa ka ni pon voi ni voi thum chu har san kan tok to a hospital dang ta pon heta hian hospital hi hei civil at po har san kan to ni a thulo lomom do chu kan rang khom em hospital sarkar mo private ho to poi tianga hian kan in support to na amaro chu keni ta na poi mo ber chu kan dam lo en kol lai tele kan staff te him na hi ni ber mai ni le buina lo tok polila intin nga kan service kan continue theyang ti hi chu ta chuan an tian tu na hospital hian keni posan kan siam thanga suspect case en na turbik suspect case da na turbik khim thana nia khata khan staff te apo khan kan staff te thim a poson hami personal protective equipment ti mang veka OPD at the person and the sham kan tuma PP kan ti hian sudwar hak her hin lo facial face mask hand hygiene te hi atokul tuka le dam lo tan ma san thren chona maro chu kan soi tong khan private hospital ho le civil at pon thonga kan tumber hemi testing kan tumber he chu kan dam lo omsa ta le dam lo en ti tu te le kan sa te him na khani hello mom khomai tuna kan chu se tang khan mi pui lampang point in ria thiam ta na turata na poimo ta chu I in ring lela wapana I test ngot khani to lawa aken tel tam tak khawma hospital lawa kalawa in test tur po khan in ring lela han lo positive pal ta la iwa kal na hospital kha iwa thlen chin chin kha in close a in khar khi pa tul pha
phô thế này chút tu na po kan lo hu to kha tu na pulari na soyang khan in civil hospital engmolai khan han boi rap rapa emergency chau te pon an ran nok noka an kal nok noka chu tiang chuan Aizawl hospital in an tong to a Ebenezer point an tong to a kha Durtlang hospital te po nge point an tong to ni khang kha kan dinhmun ani chuwang tak chuan testing chungchanga sarkarina in kai hroina siam ang hi chu kan zawai ta na him ta na tur ani ti mi puitena kan hriata kan zom tlan ram kha appointment ti kha kan soibel lok du ni chu chulai chuan testing hun kha appointment metin pularina ron soilai khan entina tuna anloin a sample la tu ten loin train ulukanga ya an hnaran hol fu chian te ngai khatiang sang ka ken tel nei wang khan chu tiang chu hi kan din mun ani chu wang chuan nge ni testing hi thil na me ni lo ni ti po ha kan soinon le du tin tuna hianin re nge ni kan sarkar ho tu telama tangin mi puilam pangpo in du tho veo mai la a sample a testing kit zok hi pularina khan hin soi chiang pa lok theng mai he nge lo kan thapang de testing kit chung cha hian sarkar testing kit ke ni private chuan kan va popui sin lo sim ma to a private ang hian han cha nual ta pokan nei to tu na hian muina kan to chu kan order vek to Aizawl lo kheng thei lo hi no sa to tak me ni Guwahati through the Authora Masa Kumi Gandram Boyna Vangin, Low deliver Taylor. Air cargo, or the point flight tickets here. Kati Han Boyna, Tom Takan face, coming desk RAgT. Ani taksu. Tin kan located tan private hospital ni kan bel from Swetang Khan. Testing the Turhianin ICMR Khanin. Kalphung in Kaishwaina, July Joanin. Engani computerize data enter tu tineu neu kha ani tlat me chuwang tak chuanin du thu samang point engani testing chungchanga hian mason ahara chu mi pui lampo khan invati har emve engatinge test hi du hununa in test hello ti te po khan chung te po chu in lo hria thiam kha apoi mo hle ni ti kha kan tar lang du ni ti chuan kan lo in test ta adot le chuan quarantine chungchang kha ni chin khan puchung khan ron soi to quarantine chungchanga hianin hei ZMC tanga anan discharge to te po tin COVID care center kan ti CCC tang te point aron chuaka discharge anti chon indam angin an ngaya an zalendo an chuak le tameya kha kan in kai hroina nei hian engang chen nge thu ada na hi min thil chiang non thengem chulai te chu puchung hian kha chu tuna a thar bera chuan CCC atanga kan chhuak po hian nisari chung kha strict home quarantine in an local tour ti kha ania ke ni CCC level a chuan chu kan ton chin chunia midang khan an soi pia Zoreng hian enge ZMC tanga chuak po kha advice in no pek chunjom dana ka is enge aran pa COVID positive to shim ZMC tanga chuak an ni mo C atanga an chuak ani mo an khami an test a negative to chuanin an honhu khanin strict takin ina anin quarantine zom tor ania chu nisari chungania athar bera khan khami la ya khanin engemo har satna mo engemo an nei chuan how to tin he na mo ZMC a in report fa tor ani this damlo January ni khata kan admita positive follow ni chuan COVID care center aron luta kan doctor le kan healthcare worker ten that takinan lo enkawl chuan damdoi ten lo pe engting ni mo ber entinan mai ni som pakhat emo ni som man lo te sa negative ta ni chuan van thak takin achuak thei ta ma se achua nu khan 100% in a free ti na ni lo poimo em chu ataksa COVID sign symptom kan ti maya COVID nan lang chuak pal ala omem ti kha nisari dang hi tun kan guideline thar SOP kan ti maya khan nisari chung hi uluk takin in lama anla in entharing turani RAT emo PCR emo negative nu alo chuak poni se ti kha public health hei mi pui van tang kan him nan le kan chung ko him nan kan guideline thara chuan chu tiang inject chu ni chuwang chuan mi test negative ani wang han engkim kha free ta vek ti na ni lovin a risel na kha ngun takin
เทเพจนการขัดอันติดตักนักค่ะมินิมัมอัตเลมเทียงเบอร์เนี่ยจูไอเรการขัดไอเรอโลอินมอนิเตอร์เทียอโลอินเอ็นทักจุยเทียตินจูบักอัดเจดดานเลยนี่ตินข้อสักดานฟิล์มคุรตะกะอันุนจุยค่ะกันดูตักเจตันนี่ค่ะไกด์ไลน์เนี่ยตุ่มจุนี่อันนี้ตักจูที่ชวนข้ากันเชียงตัวตัวง่ายแต่ละกันชั่วกันอีจวน ZMC ตรงนี้นะโม CCC ตรงนี้โมมานินละมาจะเลียนงาลรุดลวินมานินละมา strict ตะกินนิสัยช่วงตัลกันอินมอนิเตอร์งากันไลน์คงชันเทจวนข้าดูทุสามันนี่ที่ข้ามีปุยเต็นกันเชียร์แต่ปุยหมดเลยนี่ที่ชวนให้มีควอรันตินจุงจางกันสวยแต่เราบอกว่าโฮมควอรันตินรอนดีลเต็นนมถินตานี่ที่โฮมไอซ์ติน positive เงี้ยแต่พอโฮมไอโซเลชันฮันดีลเต็นนมตาข้ามีอยากข้าดูในอินไก่ช่วยนักกันเนี่ยเฮียนเองมั้งมีปุยเตตานักเชียร์ตัวปุยหมดเนี่ยอินไงเตกันปนิลิสเตนดูด้วยนั่นช่างเตาละจุไลจวนกันหงแรงไงอะไรเฮียนเนี่ยเกณฑ์นักการสดูจูมิโซรามาโลลูดตัวข้าโฮมควอรันตีนันดูจวนข้ามีโควิดอัพฟีลับง่ายจงอันฟีลับนูคันดีซีอะพาร์มิชันนันละตาจวนดีซีน local task force เริ่มตีนะอะไรจวน CMO มินรอนเรียตีระจวนข้าเตียงเราลูดเข้าตัวแรงข้าจูอีไวแรงเตะเราลูดไวรถเราลูดอันนี้หมอเท่านั้นเราลูดอันนี้คันอันเราเห็นลิมคันแอนติเจนเทสกันเราติดพอตาจวนอันเราเห็นนี้ข้า zero day เชียรินอัตัวก็ตันนี้กันเชียร์เฉาเลยนิสัยตั้งอันนี้สอมินการะRT-PCR กันทัวร์เลยทีเองมันสวยเบลดูในกันนั่นจุไลจวนอีอันนี้เลย home isolation ฮี positive ตาน home isolation ฮีguidelines กันในแต่โอ้ข้า guidelines อ่ะพอหัน home isolation ตัวเฮียน local task force เห็นป่วยมั้ยไม่ local task force เริ่มตีนะอ่างไงก็ตา local task force อันอินเล่โลดินหุ่นอันเอ็นเฟล่าจวนอันนี้อินเรมันติส่วนดีซีเนี่ย CMO เนี่ยตั้งกบินให้จวดติดเฮียกันติดหินอันนี้ตักจูโฮมควอรันตีนกันเวลล์โฮมควอรันตีนกันติเลโฮมไอโซเลชันโฮมควอรันตีนกันหันติจูฮิลักไกโลมาเสฮิกายเทดินหัวน่ะดิ้งมิโซรมารอนลูดเตเอโมดินตัวหมกคอนแทคในมาเสริซัลละเรียดสีโลจูโฮมควอรันตีนนั่นเนี่ยโฮมไอโซเลชันสุรการินารอนติฮิจูอีริกายโตซิมตอมในมังโลเอโมซิมตอมมันในปอยนั่นนะริกเลมเตหลังเราทอนอมสีเหลาค่ะอันออกมาไงแต่นี่สุดท้ายตอนจนทิลปลีปอยหมดไม่มาออกมา District Commissioner DC อันปอยหมด LTF กันในที่อารมณ์ปอยไม่มามิโซรามจนแห้งเฮียนกันไว้มาเฮียนมินช่วยโคมาอาจารย์จน strict ลุตุกแต่กันหันติเดวนางอินอันถกชานี่จุดปัจจุบันนะปอยหมดไม่ปฐุมน่าจนกัน health กัน CMO team นี่ที่ไม่แต่กัน health team ว่า monitor ว่า check up ตัวเลยอัตุลอังเปียงมาโลละตัวส่วนช่วงจงอ่ะปอยโมเบอร์จอกจุดช่วงกว่าเตะขามีหิงอมขาดำลอยมกวารันตีนะมีหิงจุงมีผลิตส่วนชัดตะกะอินทูรัลตะกะนานถอส่วนโฮมควอรันตีนเตะโฮมไอโซเลชันเตะอัตราอันนี้ทีมค่อยข้างผลิตยังกันเบรกเอาไม่รอส่วนโฮมควอรันตีนกันตีและโฮมไอโซเลชันกันตีเขาที่เราตักอันนี้เปล่าเทอันนี้จู่ฟังจนอีกัน hospital เลยกัน healthcare center เขาเห็นโจโลหุ่นอันนี้โดนนะโจโลจันเมกตัวตัวน่ะเห็นจู่ฟังจนมีปุ๋ยเต้นทุกโอ้ยตะกิน home quarantine ดีเลยมั้ง home isolation ดีเลยแต่พออินขาทิลปลีมีป่วยหมดตักปลีแต่ก็เรียงจุงอ่ะเองกิมทุกโอ้ยนั่นเนี่ยนะกันติอ่างไงอันนี้เราจนมานี่ชุ่มกว่านั่นนั่นคือกันละลูดไทยตัดมาอ่ะจู่มีปุ๋ยแต่ฟิล์มคนนั้นกันสวยหลอกกันสวยดูเวลล์กันนี่อ๋อฮัลโหลมันแล้วไหมที่ชวนควอรันตีนอินคุงสันเตไอโซเลชันกันที่เตปอจุกันง่ายถากันเชียงตัวตัวง่ายแต่ละปุยหมดตาจูอีตัวหมกข้า positive เรานี่ตาที่ชวนจุดตั้งจวนcontact tracing ลำปังขันมาเตปอกันลงไอ้ทักตัวข้าตัวน่าเฮียนจุมิตานาอีเกยช่วยนักกันในจุยจวนตัวติงเอนี่primary high risk contact กันที่เต low risk contact กันหันที่เต secondary contact กันเตียนเขียวช่างดูไหมอะไรที่ยามเราตานจนเสียเจียนะฮาร์วิวไม่ถึงเองปนนี่เสจุไลเตจูปูจวนนักขัน
min thil fi saksa atul dana ziri midang point an soi bel thei thonga pujona kan som halange ole ka thiam angai han soi fia chin khatumanga ni somthum pakhat October tha sarkar notification chuaka chuan I covid kai theina tura mihring kha pathum a adani covid kai thei angni itimai te am pakhana chuan primary high risk contact atita a kading lama thu hi hmuh theya Dr. Lalrintluanga ke hi ani hi low positive palta sela kanin beta a ama nena in hmunai vai ber kha primary kanitani chuan kading lama kavelama thu te hi anua ni khan nuwa mo ni nuwa mo kanin beleta secondary contact anitani chu ke primary contact chu covid positive ngei nena in bia in khoi emo in hmuh ti nani chuan high risk le low risk kha omta tuna chuan pulal rin nen hian kanin kara metar khat ai tamma oma fit nga dona oma maset tian vakun pheilam chuan high risk akalu tanga tuna chuan kan omdan hi low risk anitani high risk a chuan mas kan vualova kanin ha chiau kuma kan titia kan zai duna high risk contact kanitani chu primary high risk contact kanin chibaya kanin kuwa e tu le engkim kanin trong duna tin alo akhu te ataksa tu tanga tui chuak te film khur mi lovin glove po bun lovin ka khoi nok noka chung primary high risk contact te chu kaina chance nei sang ber kan ni awangin mi pui emo kan chung ko emo LTF in emo priority ange ni kha mu chua kan tum sang ber te chu ni ta ni chu ti lai chuan tu na kan kal dan chuan ke kha ka kai lo hian main so lai kilometer ka kan lo chi ai ta atu vele mo an tlai ka contact ka wa ti pui ho kha kan lo chi ai ta kan vai khan mi zarual kha test kan tum ta thina chu kan testing system in azo ta lo ni hian la nga chu kan buai na chu ani ta deu ani chu wang chuan primary contact chu ama le keima secondary contact chu keima le midang heng ho hi secondary contact kan neti khana chiang thengem o chuan low risk kanin kar kan ti tha a kanin toklova mai khuna kan bua kanin kan bua ve kan in khu khum lova thil kan soi poin hei entinan hei hetiang te hi kan han manga mo ko in mang vero le o ti khan kan han mang thapa low risk contact positive po ni se ka kaina chance atlem lutuka chumi chu kan tum anita ni chu wang chon mi reng kha primary contact po le lo ni ma ila low risk exposure kha kan de angai ni so achian them o so kan bel lokanga hei damdoin na ta po hian mi tam tak chuan damdoin kal ta po him lo an ti thin ma sangin damdoin ho te kan film khurna ber ani ti min shit bui turin ka duwa om zia chu civil ata po incident kan nei damdoin dang ata po masa ta hen damdoin a thok tu the hetiang protection zia zonga film khurber te an choka tuna incident kan nei to ta po antinan face mask face shield good kor hand hygiene follow apron threng full pp suit kan ti kharlo khata khan tuna hai kan han ton china ta po staff ta kai hi mutur kan na nei lo ang tu kani masa staff positive pal zau te chu hun danga contact hin tlang ku ani tak so alo mo le mai chu ta tang chuan nia mi puina kan lo thria zuetan hospital te khania avat lo tur te tang khan him lo anga ngai nam se the joka atlo tu tur zo khan avat him lo the ya ti lai kha kan thria te poimo hospital a chuan tina pujo na pon kina la soi du mai thia hey civil hospital a phejon hospital infection control committee ne ya ha khanin an private hospital po hin ne ya ti khan an malak dan tur in ro man dan tur en kim in kai shoina mumal taksiam thaba kalpuyen ne chuti chungpo chuan ami puya zo kha kan film khur lo wang khan kha system kha kan wati che thei lo in kan va siam thei pal thei ni chuwang tak chuan tuna contact lai kha apoi mo te me ni chulai te chuan ka chhenna ma alo ni mo ka chung ko te ji nga ni mo primary contact ka lo ni pala ni point ka in assess anga kha high risk ka lo ni kha chuan ka in khung than nga la ka in test wat ka timela in testing period hun chunga ka in test le kha swab sample ka lak tir kha poimo ti kha
mi puiten min hriat sak khalai khan mo han bel zok ka du chu mi pui then kha thi chuan symptom an nei hian ron zep ru ni hian alang tlat thei ani ti hi mi pui khan lo riat sak se ka duwa symptom ang deuh kan nei si chuan mi dam do in pa ngai in en tir lo he tha tin ni china kan soya khan han thai lu le zok kan du chu symptom mi in anei to chuan rapid antigen test hi ti kan du lova RT-PCR nge kan duwa khuta kan lo test ram ani pon a negative ardeng thoma khan kan lo test ani point a negative point RT-PCR turin kan tia an zom lo hi chu kan thre to lova ma se symptom in nei chuan RT-PCR turin ZMC a huna kal mai tur ani ti kha kan sai du ni chu tin khutilai kan te sawa khan om tak hi local thina ke chu dor nga ka thureng kan ya mi kon tak ka nga sia an tia te san chak om em ani khang ka chu lo nar chi ni lo ke chu petrol pama om kan ya mi kon tak ka nga chu wangin test ve hi ka du to ni ti te chu long takin kan lo test zel ani ti kha min khiat sak box la kan du de ni khalai hang kan bel le lok duwa hospital tina hian screening point kan siam veka hemi kan screening na hi dam lo kan nar don ti na ni lo screening a khan he chu arin hlauhawm mai kan ti chuan kan da sang adam lo da kan en tho ma sa kan staff tan film hur le zual theinan a sang doing an entrin kha screening kan ti te hian mi pui lampang zo hian an tinge honest taka screening caution da min ti saka le screening te ning lo tu ra kan en nge ni pizorengi te ZMC lampanga hi nei phone call po hindong ngun tlar tar viau na rinama abik tekin task force atang te point entinan positive an huchoka an venga chuan a contact han trace in local ngal do nem ti han ti rumum lai te khan nichina i eron soyang khan a testing hun khapoi mo chumi chungcha chon nang mani lama tanga har sat na engamo ZMC lama testing chungcha mi puita na hria tur engamo poimo han soi bel dui nem le sample lab chungcha nga kha chuanin nichina sarkar SOP thar bera kan hria tang khan khami a positive te ne na anin contact hun berli atanga chiara ni sari atanga ni sorin kar lak tur ni ta atam zo ki chuanin positive entina nan then oma te positive an lo om ta ronin test ma zel hin do ta ni khata khanin I kha a fu ber lawa a chan chu kanin contact atang khanin atu ko kan lak ngal chuan a negative na chance ka atam zo kani positive an om lawang ti angani chu tlu kan chu tin symptom kan ti khanin claim kan soi symptom lai khani covid symptom bi ka hianin kan soi la be chu khosi kho thoha kan ti ta ni ma se tu na I kan covid positive hozi kan hu tam ber so I atlang pui chu khosi kan ya khu hi an om zo wa chu ta po I khu ro kan ti ang chi kha kom lem lo te tin shok thi shok nuam lo tin chen khata chuan tun lai a bik te in tun lai a hian ko thalo atam e ma tin chen khat chuan ke kham taksarol ringot in soi sel te tin shitlam kapik ti te khatiang ha I kan nei tam berania thoha tak hi chu atir lama hianin atam vak lowa positive hospital la ZMC kan admit nuwa thoha ron nei le te hi chu kan nei nol ta chu ba chong khang ji nga khan a symptom kan soi ho ji nga khan a fai kan nei lo pon kan shitlam mo I rimshiat na kan hlawa mo thil ei tuina kan hlawa mo ni ka chuanin kha in test a tha ani tak chu aron soi chiang viwa then kha chuanin contact po nei anga in hre suang lo ma se symptom nei tlat in hriat na wanga aron nor deuh chuk te poi a om fuin ka ringa eng poni se pizoreng in aron soi fia viau to ti khan alo mom khop mai ti chuan tuna hianin poimo ta em mai chu quarantine chungchang te kan soya testing chungchang te kan soya chuan I kan health system nichina kan trong kam hana chakhan kan health system aga ngani kan damlo kan lom enkawl na hmun hospital te khang setting sang kha a in dai lo ha kan hlauhawm ani bermaya chu tianga wang chuan kan hospital te kha an poimo bemaya covid lo hei etinan pujona chon ala soizau thenga civil hospital te po nan covid nganan tia
nan covid kan ti chuan covid lo zong enkawl na tura ta na reserve ti na ni berin ka hria thiam ta na chuan chu tiang awang chuan in kai hruai na po han mahni chu han I uluk teu kalpui khangai ni china karan so infection control committee ba ka po han tuna hen har satna sang sang the pulari na point private hospital setting atang point ron soi tur nenga an pani hian kan so manga enge mi puite ta na I hria tur poimo le kan lo I zom the tur thil poimo minan shil taula kan soi ma sange malaria hi mi pakhata tanga midanga thosi na kai chonga covid ero chu mi pa ngai mi covid veitu le kha primary contact emo akhan anin kai ta ni chu wangchon mi pui wa vel na kan ti tlem hi angai me hospital chunga po trul top kho ga lo chuan hospital a hian local lo ram ro kan enkawl cheu rewang cheu ni lovin trul top kho ga lo chon local su ti hi kan aw la ani ria tun period chau tun kum chau le na kum pa eng chen tur nge ti kha kan la soi thei lova tin kan hospital bi ka hian civil hospital chu kan moderator in a soyang khan covid rikai lo te enkawl nan han ser ran ram tu min chan kan la a chu ta chuan mi kaltlem tur kan du awangin damlo pakhat kha mi pakhatin ompui ro se tin lo thei lo mi panin ompui ngai emo mi pathumin ompui ngai ni chuan kan wat sister te thu nei na kan pe ani tin kan hospital kong khar zong he backdoor entry om thei te kan khar ve ka lu ru lo nan chu ti chung po la lu du ram thei kan lo ma ni china kan ngai thak ang khan khemia loin rik kha dam do ina dam lo chak lo te na kan pulut thei ani tin chu ba ka OPD kongka hian ni china kan ngai thak to khan screening kan ti maya an history engen wa vel na chung chang te fill up turin paper kan da a then chon dot te nan la ziak lui rama kha kan vai him tlan nan dik takin min han zia chian saksela kan en lo don ani lo tin tuna hian dor pui multipurpose kan medicine OPD rem chang tak dor pui khotlang min siam saka lomom ema chuti chung chuan March tha atanga September tha tirlam thleng kha pathian khongai na le kan thu oi tlan nai kan tran plan na le min pui tu rang kan sarkar ho tu te le NGO te atangin covid case nei lovin kan lo omani amar jo September kan han kaya chuta chon clerical staff pakhat positive lo maya a kontak khan tam khopa mi som sari rualvel hi ZMC lama le RAT test kan han ti mai hangan ti chawa pui tek teka solaya son density mi pui hian bit lutuka chuwang chon ti han kan han tia kan office te po ni li ni nga vel kan han khar rap ani chuan ni som thuma hian asam rifle ron kal le a chu van ni thak du man chon nulam de le kan ron kalawangin ama de che kha ti han kan isolate ZMC episode rengi te kan va phone min lak phei saka isu lutuk om lovin tikhan ni som ni pakhat thlasom October te ni a te tikhan OPD kan nei chhode zata eng tin emo midang ri sa siam lovin ke ma ni lo in siam rem thein kan omta ni amai ro chu poita chu ni som thum thlasom khan kan staff nurse pakhat fel de mai kabina duty hi ka khuasik atia rapid test ran test alo positive ani a kai na turom kan han chuya kan muzo mi alova kai miu mai sia chuwang chuan a tho na new cabin chu kan han lockdown ve ni chu ke ma ni in tu ma chuai lo tu ma lu oi to lo a thok tu te po amunan in khuwa duty ngat mai duty ngat lo ko ngai tla chuan July a po chuan lo boi thap ta chu cabin a khan mi pakhat le ompui tu pakhat an mai tura kan ngai cabin som khala kan ne mi som ni screen tura kan ngai kha cabin chunga khan a chu mi pathum te a then mi pali te tin thingtlang atanga local phei kha chu then na tur kan nei to silo ti mi panga luin no te khan lo oma te han kan chang cheo reng ko maya chu tiang chon kan han kal pue van nei tha takin RAT test a le PCR positive an omlo ri ani amai chu kan test kha bichil awangin ni sari na
tun kar to lam hen voi khat repeat le ngai don ani atira kan han ti zunga chuwang chuan I negative an kan negative rema se tun kar to lama hian en thak le an ngai don ni chu kan problem ani ta screening in anti phot tin an mo screening test ang deuh lekin kan han mangani chuan chu ti lai chuan chu pakhat chu kan staff nar chu lekha thiam ani wang mun em na ma le ma kha in enkawl ani chu ti lai chuan 4th grade tai ma deu mai kan ne ya chu chuan kan kabin zong te kan cardio te kan gai ni te kan thila han rufaya bathroom zonga kala khum nuai te phiata chu sun positive hlau mai boka chu era chu boi thak takani to ni tu na hian chu wang chuan kan new cabin le kan old cabin te cardia te gai ni wot te kan block ta chu khoi ame kai po kan hrelo ti khan kai na hrelo kha kan hospital an lo lut tran ta ani chu wang chuan hospital hi thil nel om tak ani lova thei to pin kan changang pathian zara kan in clear anga tun kar top lama chuan chu ti lai chuan OPD kan honga casualty te kan honga blood bank le emergency zong kan hong reng tho khatilam chumi puitan hlauhawm lowa kan ngaya amer chu kan cha du chu mi hring atanga mi hring in kai chon ani awangin apa ngai bok mai tuam social distancing kan in kar te le kut silfai te mahni health ti te phone in khoi trom lo kha khatiang ho te kan zom thei kha damdo in a local te point min zom sak nge turin kan han du chewani civil hospital hi anti tha khop hian ka ria lockdown ni po han vokalula Aizawl hi lockdown ani ti in remi lawang ka ring tu tiang khop chuan mi hen la buk lai ra khati khopan in content zung te hi a thok tu te hi management an thiam kati kop mai an chuanom kati kop mai ke pon hlauhawm ko mai pularin an engemaw a private setting lampang bi kha chu private setting a bo civil kan soyang khan me ya kan dam lo nei ta chu kan tu ti ta po hen a claim theiang ber ti sham le hospital lama kan security tan lo strict do ni pon tun la chan kan in hriat thiam anga ya a chan chu kan dam lo ta chu khan lo a kan tu ta thleng hian risk khan vek mai ni private hawa chon a kan tu ta poi kan screen veka midang pon an ti vekin ringa khata ta po khan dam lo hruai ta po chu pu jona soi tong khan mi pakhat ai tam lo in hruai ti ta khami a risk ti claim nan vek khani chon kan bel du chu hospital changlo po hei Christmas ni chaudona tuna po hian mizo chu ke ni nge po thian ngai mi kan nia en hu khom lui lo sham hi tun kum chu kan tu ngai don ti hi ka soi non le online in roi kan the mai don te pong a lom te ro online ni zai khom thei to online te point an zai khom anga ni tam tak ron kai ti hi an history kan han zo hianin mithi na kalte birthday party na kalte manhlan na kal hian tam me ria wa mo zai pol lazir ti te pokhan lo ma o hi anom tro to na kha mi tera tu man positive khatiang khan ye chu ya ka ti na zai pol ka mun kam yang mun tu na pizoreng soyang khan ye pularin na pon soyang khan hemi kong a hian keima ani zo ka hian TV han voi tam tak soi le mai la amo hemi chungchang hi ngai kha fu mai la keima ani nung chang kha aron thak dang lam lawa chuan midang tan tho han kan him lo thei don ni midang tan kan him lo chuan tu na kan ngai thak che kan hospital ama mo tu covid ni lo abi takin dam lo serious cancer te na dang harsat na sang ani ho khang ho ta khan kong kan tiping tinani chuwang tak chuan kan film khurka poimo me mani ti kha kan soi non le du ni ti chuan hei kan hun ka te akal mo to pakhat ka soi le du tun lai hian covid defense bottle pakhat enga nge ka thelo ron la kara one cure ante USS siam antia pakhana chon USS siam ni se chon USA khwan ote covid an veya veng thei ni seng chuan mo khatiang dam doi helai or emo helai mai velat noi emo khan covid la ka hen min veng hi molowa chuwang chon tun naya market ta an lo tidar deu nge ni hi chu mi puiten covid venan atlak lo ti kha voina zani na hen tun tu ma hen kan soi seng lowanga I atlak lo ni rin tlak ani ri love rin tlak ni seng chon USA khwan covid an vein mi lowanga dar lowang
ti kha ria ila chuwang chuan kan film khurna tur te jok kha inga ngai poimo nguti kan soi du ani okay nia kan hunte akal nual toa ika top lam pakan lo nei don tonga in ngai poimo engamo kam ni khatte hi soi turin kan som dia du chewa chuta chon pizoreng i ZMC lampang an ha hle meya ani phei chu zana kan ti buai na satani a report ngai chang te thil chi hrang ina an ti buai rang ania meeting a telangai boka chuwang chuan an thrisel na konga te po kan tong trai na te po kan thret pui ngai a engpo ni se pizoreng i kan soma sa berang eng mo ha soi du te han soi ma saturin ka soi do zinga pakhat chu kan nu le pa kan pi le pu abi takin kum somrok chun chungnam hi tuna chuanin kan film khorte angai to in ka sia tuna ICU kan dam lo zong pakhat ti lo so chu kum somrok chin chungnam te kan niam chu wang chuanin a thei ram chuanin pon chuak lo tur hian ti la tuna hianin I Mizoram kan han en chuanin hi kum upalama phei chuan zun thlum thi sen sang lungdan na nei hi kan tam em ni chu wang chuanin an tan hianin a hlauhawm le zuala chu wang chuan thei ram chuanin pon hi chuak lo se chu chu a thain ka sia a tin panhina chuanin I tuna kan covid positive chho hozi nga hianin dor ngak an tam chho em ni chu dor kan kal ani pon kan film khur anga ya mask thatakin voila tin kut kan silngal theilo ani pon hei hand sanitizer le tur om veka chu ak theu theila tin dor chunga kan om pon a hla thei ang bera midang ne na in nei lovin ding theila tin poisa kan ni tira ni pon I a poisa kha kan da mi anga khoi zom to lovin kan kutte kan sanitize le feka nga poisa kan khoi zo apiangin chu apoi moin ka sia a tin a pathum na chuanin tuna hianin no pangji nga hianin positive kan tam chho ema no pangina an kai tam to hianin no pang cho super spreader kan tia no pangina an kai tam to chuan case apung lo thei lo ni no pang hi control an hara hi thian an lo ko ma ti khan an lo tonga in hai te an lo oma chu wang chuanin kan tu le kan fa te an no pang zo khi thian kom ti lovin khwa khel thaila chu a thain ka sia apoi mo hle me chulai chu nia I no pang phei chu tun dinhmun han bel lok ka cha ka pizoreng sei ka tun kan dinhmun awang hian ka in khar khi pamo tin chet vel te po har sa sikul ten local thelo no pang hi tuar tak tu ve ni ka ria ke po fa te ka nei ve wangin amaro chu ti rol chu ani him kha poi mo ma sa box sia tin pizoreng ron sei che no panga chon lang chuak lem lo po ni se a hring kai chuan mitam takan the dar tu khan ni thei thla chu taka chu super spreader kan ti lai khani chu wang tak chuan nu le paten kan fa te I thena ma leng lut nei mei lo turin an thian te po in ko mei lo turin kan tran tla na ngai ni ti kha kan bel du ni pu chunga kan som leng ya pung moderator kalome mizo hi ril rumhan mo chi hi kan nia ti zung du hi kan nia chu do theina hi kan tla cham deuh tlang pui hian a riata tun covid a lo po thil dang rima hian hei hi kan in zir deuh hlek anga ya ni china kan han sai thin SOP a oma SOP khan mizo chon kai huaina anin ti lo thei lowa khami pela in ti lui tra tum te in ti ma sampul miron lang ma te u ti ang chi te tiang hian in nora lo ram hi zir tlang to ila kadua tin lom thu hi sai lo the lo hi katia sarkar a point lom thu hi kan sai angai hian ka ria kan sarkar hi re thei ti chu kan reng ani re thei rual hian kan re thei ani sarkar hi chumi rual chan mi puite himna na ti tak maya sum le pai tha le zung aseng ngam hi aro pui katia tin chu mai ba ka hei kan minister tele a department rang mai I nei tu chan changa an ron thoi nei tu chan changa in tho na kan tho ho na piang ngai chon eng poi lo thleng se hlo tin na hi om thina ke na ka soi dan phei chon health department program zong a hen mi hetiang hian mi pui hian nei tu chan changin ron thok ula chon Mizoram hi kan hrisel om mangi
ka ti a risel na ko nga po hian hetiang ang hian covid are nu po hian mi pui khotlang mo khotwal veng chung hian tanin min nei sak ula I achan chu mi kan lo risel jok nan te keima ka risel nan ka chung ko risel nan kan khotlang a risel nan kan ram a risel nan a hian health department na tho hi atok lova achang tu tur mi pui ten nei tu chan chang taka miron tho pui zel hi tur hian ka som du ngoi ni tu na kan nei ang hian I thok ho zel ang u lenga tinge ka chan vo health department a hetiang hi min pek lo ron ti zat ngam to zogola he voina in vaccine lak ni ti te aw ngai lo sela hei voin chu ka vaccine lak ni ka kal ngai hi tia kan right ang hiala in ron ngai the hi kan du thu sam jok ani ti kha kan sai tel du lo kan I chu hlauhawm hle mai pujona hlauhawm soi tur ka nei to lova amar chu lom thu tuna kan pui na soi bak kha mars thlatir atanga voini tlenga village level le hemi local level task force athok mi taima tak an hun le tha sen tu te chunga front line worker te chunga lom thu ka soi duwa voina anzara in ma ka loading the hi ka lom hle ani tin lom ni na chon voina kan ma a thu lang ve lo media person te do thei tak kan thu te milonga thlak sak thin le min the dar sakawangin IPR le media zong chunga lom thu ka soya tin mi pui tho oi thei tak te chunga lom thu ka soi boka health department atho anuama inzara chuwang chon thu oi takin he rikhi he ripui hi kan dowanga pathian khongai na in kum thar kan chuang thleng nge yang ti ka be sei tlatani pularin nge han bel vak du chu nei lo ke polom thu tho ni nga kan private hospital sang te staff ho hi lom thu soi ka duan chunga an venga te le mun sang har sanan tok na se me ma thina duty turan local na te le engamo incident kan neya venga ho thei lawa hospital riak te tam thina ni heng heti chunga hospital tan na thok chang hi lomom ka tia an chunga lom thu ka soi duwa chuan tuna chuan soi tong khan living with covid ti hi kan practice ho za langai dona vaccine lo chuan hu pon alo chuak ani chuan living with covid hi chu kan kalzel dan tur chu ni to mela hi wang hian na chena ka soi zeu tong khan Christmas boruak ta ni chaudona ta jan mi pui kan film kur klan zel angai don ti hi soi do ni lom hlauhawm hle mai living with covid nun pui covid ne na chen ho ti kha kan pui lampang ho point kan alongai thatu te point kan ruwa senglu thiamila pizoreng han soi du pa khatinga ma nei ka nei to lo mo te alom khop mai voinia henin kan ngai thak ta kan khan sarkarin he shileng he shipui leng mek laka kan him thena tan in kai hroina chi sang asiama he shimak tak hi engani lodo tur hian kan in kai hroina siam po hanti danglam kan nga em to thar kan siam boka nimin loka po nopang ni covid kai temo covid kai lo anu le pat kai zo wanga siamo zetem siamo lut ngai te dinhmun special bi ga ngai to ngai ni hriat wangin voinia hian sarkar chuan chung te chu aboi pui don me kani nimin wa soi ho na te om to voina ma hian in kai hroina siam turte ania tiang chuan sarkar hian rom hana sang asiama mi puin thei to kan chua kan zom zel boka ani nom chang te pom mai the hanzom har sa chang te pom mai the amara chu heng in kai hroina sarkar ina abuat sei te kan zawai kan himtan na ani ti mi puite le athir tu ten I hrecho angu ti kha kan hain cha non le ni kan program thir tu te min lo hlut sak thina wain kan lom thu kan sei non le a in zawai in chi bai ule kan lome